A talo fatu talafo ala radio Samoa ile nei fo i tae ao, alo mai au talo les wharaile. O le soe tu uai ele au malanga tangata whai bisinisi New Zealand le atu no umu saina, a o mawhatia i le tamau a ingo saina. O se whai ngā malanga walu i le taimi wa amata sau i lalo. Pe whaatau wa ingo maketi whaavau malua saina i pe ona whaamawinai, le sau i lalo o loa whaatau ese mai whaavau malu, whaapea o loa whaatau watu e saina. O le ana amata sau i lalo le mana o mo o loa whaatau ese mai a saina ino ua si i le Federal Reserve, a pea whale tupe tu to tonu i Europa ma Asia tu lui i le tausanga te aluai, se i tau fe soa soani i le inflation. Mo le mau o le taitai malanga o ia fo i le whaaulu o le Auckland Chamber of Business Simon Bridges o le wa amata whaalongo ina e maketi i nei, le sau i lalo le maketi o fe whaatau wa i ngā saina. E ui o tele ngese le fe whaatau wa ingo o loa whaavau māloa saina i le whaatau watu ma le whaatau mai, o loo iai le tali tonunga o le taitai malanga, o loo iai lava le avanoa mō maketi a New Zealand. O le pōna amata whaatapu la aitai me tatala i le whale mai luas fulfai tu la, po o le 24-hour surgery i ka lai estete. E na o le pau lea o le whale mai mō tā o tonga. E tatala luas fulmalfai tu la i ka lai estete peitai. O le tu lai se fuluana po e o mai le tu lai valu i le tai au nei leana tāpu ni ai. Ma e whaawa wai se ia o i le aso sa o loma nei, o na toe whaia fo i lea i le pō le aso wharaile, ma le aso to o na i o le vai aso fōu. O le swingo i tu lai tatalai wa whaia nei o na o le toa ngao o tau si mai ma ua le whai ngō fia i le pūlenga o le whale mai. O se swinga le tu ma ua whai mai le pūlenga, ua whaia i le pō ai le o le au o na o le taimi pisi tele lea mō tā o tonga. Ma o a fo i au nang o le a le ma whai ona wha aua wina i totonu o i tu la nei. O le a wha amatu uatu lea i le emergency department i le whale mai ka lai estete. A uma le whai unga le vai aso fōu, ua wha amauti no mai fo i o le aso luas fu malitasi o le masina le nei, e whaatu ma wai loa le tāpunia i le se fulu i le pō, whaatu ato e tatala i le tūlai valu i le tae au o le isi aso. E tatau ona i eisa tino tūto atasi na te ilo ina te alo sanga whaatatau i le vai ino whale, na whaaleanga ina i lo longa ma lea wha. Ta alo sanga nei a Phil Twyford o le sui whai pule o te aratu o whaianga i le pule nu o au kilani. Ina ia iai le tali tonunga o tangata na whaaleanga ina whale, iso esu enga uma o lo whaia. O whale nei na whaaleanga ina o lo toe vai ina i le whaatūlanga na i loa i le toe whau ma le le ai. Po o le anga waa fo i le whaingo le a whaatau ese i le council ma le malo pe le ai fo. Whai mai Twyford, e whai tau se lau leo lo o whaatali pea, po o le ale vaenga po o le category e alu i ailo lātou whale. Ma ua whai mai ele whai pule, e leo se whaai unga whaingo fie mō tangata au kilani na whaaleanga ina whale, ma e matua i mo o mi ai le lei, ma tū to atasi whaai unga whai. Ai mai le sui pole nu o au kilani Desley Simpson, o le alava ua uma ona iai le whainga e mawhai ai o na whina wina e tangata le whaai unga, pe a le fia i ai. Se whaalawi loa le Labour whaianga i le National, ma o le ua toe tu uai i lalo, mai le social media. Le ua whaasala lau i lungo le social media i le Labour, o le a ave e sea le National fe malanga inga whaia fua. Mō tangata i eimana o ngā whaapitoa, ma o ni whaasala lau ngana whaia i lalo whaupunga, Coalition of Cuts. I le taimi nei, o lea ele o whewha i fua tangata nei i eimana o ngā whaapitoa, wha o ngai fe malanga inga lau tele. Ma ua whesilingi ai po le ale winga o le ave e sea, ai ele o whaia i le Labour i le taimi nei. Tu mai fo i le National, ele i whaia sa lātou whaasala lau ngā a mea lātou te whaia pe atu mai. Mai le taita i le Labour, Chris Hipkins, o le ua umona toi tala noa i lana vaenga ia mauti noa e whaamaunia masa o uma whaamtalanga o loo whaasala lau. Ua whai mai ei fo i ma le National, e le o iai sona whaamoemoenga lātou te ave e sia le whainga o loo awhai nei le tau e tutongi mō pāsese. O i lātou e umia Community Services Cards, a toa mai i lātou o loo i lalo o le Total Mobility Scheme. Matala muli, whana mai e leisi ta avale leisi i Napier, ma o le uwhai mai leo leo wa maua le ta avale tasi. O le awaulia nafi na reportia mai ai Green Meadows i Napier, le whana mai e leisi ta avale leisi, ma e iai moli mau. La tau e no nofo tua o ina whaalongo ina le pa o leo tele, ai ele i taunu watu leo. Le isa isi o reportia mai nā whai nai, pau le tala lata mai ana pō, o le ua maua leisi ta avale, ma o lo whaatala noa nei tangata sai tutono le ta avale, i le taimi na tupu ai. O tala nao le nei tae au, Manuela Aso.